Urmattуу mekendештер, жана четтен келген коноктор, өзгөчө улактын күйөрмандары, палуандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Кадырлуу Айша ата, ардактуу Карим ажы, мына ушул берген тоюңуздар Кудайыма жагып, Алла Тааланын жакшылыктарынын эшигин ачкан болсун. Жараткан Алла Тааладан тилегиңиздер бардыгы кабыл болуп, мына элге той берип аткан, кайрымдуулук кылып аткан, урсактарын тойгозуп аткан, ушулардын бардыгын сооптор өзүңүздөргө жана сиздерден мурда өткөн ата бабалардын арбактарына Кудайым жеткирген болсун. Ал эми уулуңузга мынакей Манас уулдун тою болуп атат. Ушу Кудайым урса Алла Таала узун өмүр берип, баатыр кылсын, берешен кылсын, ыймандуу кылсын, ата энесине күйүмдүү кылсын. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жакшылыктарды каалоо менен биргеликте буюрса мынакей быйыл улак башталып атат. Оюнча иншалла бул ынтымактын спорту, бул чыныгы күч сынаанын спорту, анткени бул жылкы багуу, ат чабуу биздин динибиз, маданиятыбыз, биздин спортубуз, биздин улуттук оюнубуз туугандар. Андыктан иншалла баарыңыздар өзүңүздөр билесиздер, Кур'ани Каримде Алла Таалам жылкыга гана ант ичкен, башка махлуктарга ант ичкен эмес, жаныбарлардан. Пайгамбарыбыз айткан, бу дүйнөдөн мага 3 нерсе сүйкүмдүү болду. Биринчиси айткан атыр, экинчиси аял зат, үчүнчүсү ат деген. 3 атең акемде. Атыр, аял, мынакей ат деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү ат жарыштырат эле. Ол өзү байге коёт эле. Андыктан урматтуу агай мусулман бир туугандар, Алла Таалам баарыбызга ден соолук берсин, чабандестерибизди ар кандай травмалардан сактасын, көз тийүүлөрдөн сактасын, аттарыбызды да көз тийүүлөрдөн сактасын, мамлекетибизге тынчтык, амандык, биримдүүлүк, достук берсин. Дайыма бирибизди аяп, чыныгы бир дос болуп, чыныгы бир тууган болуп, бирибиз менен өчөшпөй, бирибизге ат салып, бирибизди мындай кылып, зулумду кылбай, чыныгы күч сынашып, жакшы чабайлы. Буга чейин аябай айтып кетишти, судьялар бар бул жакта машалла чечүүлөр бар. Ошолордун баардыгына кулак салып, иншалла бирөөнүн тоюн бузбай, бирөөнүн тоюна Кудай кааласа жакшы ниетте колубуздан келген салымыбызды жакшы кошойлу. Анан урматтуу агай мусулман бир тууган, биз Алла Тааланын кулубуз, унутпайлы. Спорт, оюн, тамаша, той деп Алланы унутуп калбайлы. Алланы эстеп дайыма шүгүр кылып, Алланы эстеп дайыма ыраазычылыгыбызды билдирип, 5 убак намаз окуп жүрөйлү. Анан бизде урматтуу туугандар туура түшүнөсүздөр. Кээде ушундай тилибизден жаман сөздөр чыгып кетет. Ошо тилибизден жаман сөздүн ордуна альхамдулилла, машаалла, Аллаху акбар, карма палван, азаматсың деген жакшы сөздөрдү айтайлы. Эниң деген сөздөрдү айтпайлы. Бул өтө күнөө жазылат. Буга иншалла жакшылык болбойт туугандар. Анан аттарды ушунчалык бизди көтөрүп жүрөт, биздин ары берип жүгүртүп, сүйүндүрүп жүрөт. Аттын пешенесине чаппайлы. Аттын пешенесинде пайгамбарыбыз айткан: "Ал-хайр мa'qudun fi nawasi al-khayr ila yawm al-qiyama." Аттын пешенесине Алла Таалам кыямат күнгө чейин жакшылыкты басып койгон туугандар. Ушу жакшылык бактыбыз, ушу жеңишибиз, ушу бактуу ырыскыбыз, ушу дегенде канчалык жакшылыктарыбыз бар, ошону өзүбүздүн бактыбызга өзүбүз балта чаап, атты иншалла пешенесине чаппайлы. Чаба турган жерлери бар, өзүңүздөр билесиздер. Андыктан жараткан Алла Таалам баарыбызга узун өмүр, жакшылыктарды берсин. Амин. Алхамдулилlah ва салату вассалам аля расулулlah. Карим ажы, Алла Таалам узун өмүр берсин, чын денсаулык берсин, эки дүйнөдө бакыт берсин. Айша ата, Айшенин менен дайыма бактыбызга бар болуңуздар. Ушундай жакшы тойлордун үстүндө көркү болуңуздар. Мынакей уулдарга, бала чакаларга өзгөчө мына Манастын тою болуп атат. Алла Таалам өмүр берсин, ырыскы берсин, ыйман берсин, дөөлөт берсин, күч кубат, баатырлык берсин, берешен берсин, эки дүйнөдө бакыт берсин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah razı olsun Damla. Allah razı olsun söz кезегini. Bahtiyar Damla verelim söz кезегini. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hormatlı palvandar. At üstünde oynayan Kırgızdın digitleri. Açık dilden aytkanda erkekler. Albatta bugünkü oyunumuzlar kutlu olsun, toyumuzlar kutlu olsun. Albatta bu maksat men ustazım bolat. Men uşu ustazımın kolunda 6 yıl okup bütkönmün. Bu ustazımdan keyin dagın başka sözlerde aytışlık jakşı bolbay kılat. Kansedagı urmatlı erkekler, bugün erkekçe oynayыңыз. Çınında da
sөгünmeyi yok. Maqtamayı var. Azamatsın dep, küç ataсын tanыбайт. Kimge nasip kılgan bolsa, bular Karim Hacı, Ayşe Tavuz bereşendик менен берип атат. Başka bir palvanın algandığına ünnesiz içiniz tardı kılat. Kayra şul alıver. Palvan bu alıversin. Kimge nasip kıldı alıversin. Bardığını gerek olsa bir adamga nasip kıldı, oşul adam alıversin. Bakıldı kılbanız, içi tarlı kılbanız, biroga zulümdü kılbanız. Muna oşantan hurmatlı erkekler, erkekçe oynaylı. Albatta küç ataсын tanыбайт. Kimge nasip kılgan bolsa oşul alsın, anan atка zulümdü kılbanız. Özgöçösü azı ustaz aytып ötüp ketти. Hurmatlı tuğan, oyun dep turup peşin namazыңызды kaldırıp koyboңуз. Peşin namazды okuңuz, asır kelgende çıkıp turup asırды okuңuz dagın, kayra attın üstünde oynay beriңiz. Albatta hurmatlı tuğan sözді kıskartabыз. Allah Subhanahu Taala ajekebizge jana Ayşe Tavuzga tapkan nesilerini mına ulakka toyga buyurdu. Kalgan tapkan baylıklarını acılıkka, umraga, meçit salganga, medrese kılganga, yetimlerge, cesirlerge, sadaka cariyalarga Allah Subhanahu Taala buyurgan nasip kılsın. Jana manası oğlubuzda Allah Subhanahu Taala akıl östü, öңü түстü, din minetini kıla turgan, Kur'an'da tolgumen jeptagan, ata-enesinin razısına jete turgan, kıyamat gününde ata-enesine kalaverse çoğ ata çoğ enesine dağı altından tacı kiygeze turgan insanların katarında kılsın. Rabbena asina fid dunya hasana ve fil ahireti ve qina azabannar. Ulaqta dem. Allah razı olsun da Allah. Emi tuğanlar, men sizlerge men söylep bereyim. Mına şu toydu uyuşturуу komiteti mağa жүктөлгөн эле. Biz tuğanlar alыстан жакындан келгендер бүт барлыгы sizlerge bir sıra правиланы айтып коелу. Biz bugün takım çababız. Только takım çababız. Erdi kaşığa uğraman esep bolboyt. Uragıla. Barsaң балам келет. Çavandazlar o arttagılar barыңар uragıla. Erdi kaşına uğraman. Tek salgan, jip baylagan. Hiç nerse yok bugün. Bugün таза adal ulak bolot. İnşallah Xuda kalasa bari jakşı çapkanga Allah nasip etsin. Hazır mına jogorku jaktın судьясын sizlerge tanıştırıp koyun. Mına suyun kıldıykı jaktın судьясы Erkeva. Mına eki ötеңden jilet kiyip turat. Sizlerde urmatlı çavandazlar. Bular degen eki судья eki marada turat. Ortada men turam. Egerde siz ortada jipke baylap je tek salıp je turu emes işlerdi bizden aytılgan правиладан сырткаркы нерселерди кыла турган болсоңуздар мен келемин айтамын сиздики жок болот эсеп болбойт bir gana ortada bir gana men sözümdü ugasыздар эсеп дебедимби эсеп болбойт мени менен келип талашпаңыздар бүгүн туугандар баарыңыздар коноксуздар бирок бүгүн өзгөчө конок Karim Hacı'dan başka konoktan bir barı çavandazlar. Bir yerde bu Taşkent'ten geldiler, bu Kazakistan'dan geldiler, bu Biyak'tan geldiler diye aytpayım. Bugün bar uşerdi, küç atasını tanımayın. Bugün ulaktı erkekçe çavabız. Buna Baktiyar'dan bunu aytkanday, erkekçe ulak kılavuz. Только чисто takım çavabız, ihalas. Buna hazır Jogorku Jakшы studiyasına da söz vereyim, kıska söz aytıp koysun, uğup koyunuzlar. Assalamu alaikum cemaat, kalbandar. Erim işte toylar kulluk olsun. Kalbandar, noyte belgi turatta saman. Oşa samandan 1 metre sırtka düşse da berbeyim, kapol boğla. Oşa içine düşer.